Salad rocket na salad kasi kung tayo. Sa comment matay lang. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. If you don't. Hey guys, welcome back to our channel, mga Anisha. Mga Berg. Ba't kini channel jengi Anisha and BergKhasiVlog. So you guys, mentakas niyan, imut siya daga recipe jong Pi subscriber angot ijet. Alright. Jong pi ki subscriber ki bengi jiet arngot bat ka recipe kan de bitang jong fi sia ngin mix e ra em na la de ki masla maslima ngin share baik ko ma fila comments. Kuma fila batay. Alright, ko ma fila comments, ko ma fila ya hong batay Kumno ban share tingin share baik thích công ta. Kawai đấy Sohsaw bật Pylleng. Thì kawai đấy Jyllang Tungtap Chutney. Alright. Tingin rong niya pasang bat niya mat kata ka recipe jong pi te ka kerteng jongki. Hadi hello screen filai ihi. Te guys tang baken mau ka recipe mata ka singi ka day bay ka jong pi baro bangi ngin mix ea tingi rong niya mat ta singi. Te campus lab jika por. Let's get started. Karai kalak fluid in theno ko umpiang. Mình thèm nấu Sohsaw. Nhân kiến. Mình thèm kiến điện. Nhân kiến. Thì guys, mình ta kasi ngiro fila bani ihang ni bangi Shet haka shola namar bangin padiyo gas. Thì ta kadang ngong bani banga ap kai ketua gas haru padiyo em. Bah abang Shet chua haka sholam tak sendiri. Dia mentapan dengan Shet chua ini Sohsaw hapan da i bat hapan da sebuah. Ngan tap sa Pylleng saw teli. Ngan bermlu. Ngan king ba. Ngan ber sa udhania. Ngân chẹp biang lai po na sau po second haka medium flame. I can help you out. 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 Ngân thèm nấu sống ken. Jyllang Tungtap baladap thang bat baladap grain ngin ber sakam lu tementangan grain ashuai ni Tungtap bat Jyllang tapi pada fish ko aban shudung ru kalong. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride to. Haluya trying ayu eme shum bini jing bam. Ke khu ni ke bam ko long pati ke mek phat jingi. Ayu ai ko rom shimi. Amen. Te hang ni dan ne ka dok sniang bat Sohsaw Shet bo. Te chutney kum lap ni skmat kani ru ai. Nafi subscriber. Kujuk ni ke Pylleng du. Iwe nafi subscriber. Bye. Recipe. Te kani ke ini ka. Bo. Dok jam. Dok sia hoi. Tam dan chut dok sia ni tang sebo. Ada ba. Dok kendiam namal bangi Shet hayeng. Te ngbu lang no ini sebo kendiam yang tu yo ba mga. Te jur em thịt cho đó salad rocket đây. Cut ni di salad khasi em guys. Atau am ada pini bai guys. Tu. Em. Pini bai jan. Apa. Tu. Ini pini bai. Baik. Salad rocket na salad khasi kung tayo. Sa comment batay lang. Te nang tao pudina. Jamado pudina. Jamado ada batay. Tak ada batay. Sohsaw kita. Oh siar ngiyo nang kendiat. Nambar bila bam lot ni duduk mana. Te ini bam na namang ngang la tangan ba. Then cut your door. Okay.
mà ăn là thẻ bài hay đấy Pylleng Tungtap cheers. dengan kat Leonell chutney tim ta sengi dengan damat no hito chutney jong pi ba subscribe bla batai ubak na em na mana dum yang pernah ngakwa reaction hang ni kay mo bak khang official Kaya amat Pylleng tu mah. lengan matang khlian namal pa pelang da pamba to la biang Tukar extra kafe. Trong đậu sniang. Kumno ya Ada ngabang Pylleng. mak show ni chutney Tempat lang ni dia san kan ni Pylleng. Sorry. dalam ni kan macam tu Dapat sampai. oh sorry kat dulu set ni dulu Tuh. ya mengabat Pylleng Chutney pa kat dia. Yang mak show ni chutney long kumno yang pajumat long yang pajule mau ni chutney deh Usat bat ubak Dengan mak sangat ni Pylleng. Asam ha. Ngam ju Shet Pylleng cukup ni. Tentang dengan mak no. tamat ke bang Bang. Nama ni yang dah dia naik tan shibun. Matai bambun yang. chutney hamar babas deh Oh jembang Pylleng. Wow. Có masih cuma chutney. Ngeruk wow. Bang. Chutney. Pylleng. Salat. Siap. Usat học kerja supir ni hadiah kerja Ang chutney. ayo Sohsaw tang stem let on Sohsaw mana
Khát lưng phi. Em ăn chuyện cái này tuh. Biar bam tak xem đẹp đi. Masih mau kalian lah. Tuh guys, lalu. Kalau jadi ni kan. Sama. Tuh. Kebang Pylleng. Shet. Kolong simple, no? Best. Ni Shet mah aku makan. Abang minta semua. Bang terbantas ni. Hey guys, ngang lalut, ini dulu lalut terbantas ni ke video ni. Ikut nak ni. Saya kena yang pada video baru next video. Senang like, share, comment, subscribe.